Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot ni kada kayo ti istorya na paulwan. Ti kasinsin ni Doming. Nito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Naglokon da ito'y. Oh, adyaban daytan, gusteng. Apayaya. Nyaman tinanggig ta palayag maun. Este nila payag ma. Kas ka lamang gagamon. Dahito'y man comment iti FB. Nagkomentak. Nagkomment namot kanyak. Anya nga min dayta aya. Adda ngamin pos may panggapitag da mga administrasyon. Kunak mo, dayta mayat kunak. Kat ita. Kuna di may sa nag-comment. Mamatpati kayo kada kita anyos da kita vloggers. Kat pasig apik kung kuna nakit di. Anya. Dayta, napaslakit nga ruden ati loko. Amin lang amin adi ka pakibibiyangan. Agbasa kalatan san kan nga agkomento tanapudot nga rod ti darada iti kabarbarong administrasyon. Jas kikit di. Makapasurong nga raod. Awan na di ka paglukluk sawan ako dak. Di mat ko na mga agudong kaaya. Ay. Uwan. Kita ti regular ABC meeting me. Oh, kita am nga rod dayta isusuot mo manen nakababain. Kaano pa yung nakababain mo tinsuot ko? Kan may sananas kan dayta. Ninto pa ex-president digong idi. Nakabarong nga nakamaungpan sa niyan. Kat gaputakas dyan tulade mo. Niya kuma. Ay, alakit din, mapan ka nga rodad. Ay, agdigos ka pa'y muna Di ka man agsukat, di nakadigos ay. Unay daytan. Kano pa'y mata nagsukat kiti badaw, kadyak nagdigos mata kunam. Talaga ba't? Nagaduman ako nakon. Plansaman nga ro tayo long sleeve ko. Kantay slacks ko, tayo suman ti pagbadok. Aglong sleeve ka kat nakapudpudot. Tapno na porma Anya, o di may matay pulo barong. Sige. Iso no iso. Nagatulagit tinaya. Ala, in ka nga rod agdigusan. Apag isuntaw, taplan sa agpay da ito. Nakadukot nga artimon aya. Nagadunga. Siyak man langan ti mang plansya. Siyakon! Agpasugnod man laada ako sa talagang agkabaw kansan. Unay kat daytan? Nalabas mo't daytan, nanang. Pugnumat, nakaararte. Ay, jak amo kada kayo, nanang. Kanayon kay lang agriri kan tatang.
No kaano alumaklakay kan bumakbakit kayon. Ni tatang mo ti pangibagaam iti dayta. Tano siyak, sa anak pa'y ngagkabaw. Amok pa'y laang ter aramidag. Anyan? Nalawanan. Napananda aya, takon di pormada manen ako nayo, maurasan iti sangot ti sarming ni tatang. Adda ka nung arod ABC meeting da. Ijay mo ilagayam ti papananda. Kunayo anamin ano ang nagsukat iti polo shirt. Kas kada polo barong da. Amok pa yun. Anya kay lakit din aya. Nala, bayan nyo nga minan nga isuda ti agpili no maminsan. Tidakes na nga road, kat saan nga agbagay, ti isusuot na no saan mo kita ay. No iso nga rod ti trip da, o di iso. Trip da nga rod. Lapdan nyo nga men. Di kad bad trip ako na dan. Alawad, bye-bye ak ngam asino ti maibabain. Saan kat din asyak nga asawa na? Ay, sa bagay matkit di ah. Ay, anya matan ni Supeng, di nalakit kitaan matan, ti suot nila ka na, kunadan ah. Sa bagay. Adda puntos yo iti dayta nanang. Angam siyak. Ay, bye-bye ak ni Doming, agpili iti isuot na. Ti iso nga rod ti agbadaw. Saan mo't asyak ti katawaan da no bilang? Anya? Kan may sa, dandani mo't pasig at t-shirt tus usaren na. Saan unay aparikot no anya ti iparis na. Tama umot ti kaadwa na pantalon na. Manmanomot na naka-slacks. Baliktad nga road. No asino pa di lumakayan, isupay tinaarte. O anya, Dom, saan ka mapan ni barangay hon? Saan? Adamot ni Kagawad Margie nga officer of the day. Anya nga ro ti aramidam? Rumor kami kan nanang. Agsurat ak Agsurat, no? Uno niya, apaya di mo ituloy. Saanan? Saanan? Ang mga nagumura ka pa'y kanyak. Yan. Ay, anyat kaya't mo agatanga ka pangaldawan. Makitsenda kami kano kan nanang. Tayo man dinangdang anasagpawa na ti tinuno abarangan no bangos no isot adda. Sige. Tayo awan man ti ka na tapno healthy foods. Sige. Nadasabong ti karabasa kas kadapaltong ison. Kan bunga ti utaw. Nalaw kan ti bolong ti pareya. Bareng ano, dadagita. Sige nga rudan. Agsurat kan tagrubatak matan. Agur uray tuman ni nanangan. Di naktaktakan. Yan di asawa ka. Siyak pa'y katinang taktakin kwanan. Pagdatata ulang ni rambutan. Adan sa sumangpot na sa nga ilay. Kasinsin lumay! Yaw! Kasinsin ka no. Ada kabusbusis na. Kasinsin lumay! Sabat kasinsin saryo iji bugyasan. Kasinsin lumay nga nataraka, yakas kanyag. Ada kayaw! Awanak! Mabit lang kasinsin. Umayag. Nakabakasyon ka man kasinsin saryaw. So, saan nasariyaw tinagan ka kasinsin lumay? Anya nga rudan tinagan mo kasinsin. Ha! Rocky! Kasinsin. Rocky. Anyan. Ay imbagmantan na kalagip kang imay. Ay, nagbakasyonak man, tabaring makaasawa kong tuna. Isoya. Kunak ano nang asawa ka ni Jay bugyasan alugar yaw. Ay, saan ka kursunada? Iti babalasang ijay kasinsay. Ta, hagat
patatas na maglatakas kanya. Nya, nagloko kan. Uyawom pa idakit, naggagagot da. Di ka katagyaman na, no kayat da ka. Rabak ko lang mo't aray jay kasinsain. Ay kinapuno na. Binastid na tayo kurso na dakin jay. Aya, Wan kasinsain. Iso apim manawa. Iso ngay pakita ka makasawak iti maskin kwa na. anyan. No mabalin la ko ma. No adda pa'y kabsat ni ipag ka no kasinsin na tayo sumat ti asawa ka. Anya, kaya't masaban, magustuhan, ti puli da ipag mo. Ay wan. Kasya iti sapsapulag na nasingpag. Ay nagagaw kan nadungo nga asawa kasinsay. Unayan lay ta. Isuwa kasinsain. Isapulan nakman. Uray balo nga ubeng pa yun no. Anya pa dita. Tinaskan kat makasawa. Sure kay ti day ta, kasinsain. Amang ano adayam amukin ka kat uyawom mutlaang. Ay saan kasinsain. Ay saan kumot nga ugali dayta. Ay tinapatag. Ay ayatun na. Kan magustok mo't Ay bana kasinsain. Talaga kaya't mo ti makaasawa na. Un kasinsain. Nakaritak iti bagat kursunara ki di lugar may. Anya timbaga na aya. Uray anya kanot aramida. Sa anak to ang makaasawa nga uray dulay. Ay sus, uno baed dita. Anya, sus nalabas mo't day ta. Ay, pirmi kasinsain. Isong ay birukan nakman kasinsain. Apay, naladak launay atawa ay di makasawa. Nataraki ka. Anya ngay mo ti karkarit lagi ti daduma dita. Kan sana maala iti kinatarakay no maminsan kasinsain. Adda iti diskarte da ita. Sabagay. Ala, saan ka ngagdanag? Ta kumita ak iti iritokin ka. Naimbag man ta nakalagip nga ron nga agbakasyon. Umay ka no agbiro kiti asawaan na. Anya? Uy, umay ka no mga sawa. Aya, ay baro pa'y gayam. Kita ama. Tadinto kat pakairubwam. Dahil tati kang ron na nagagara na dito nagbugsutan. Awan dakis na. Basta sigurado lakit di na paglulukwan. Sikat maibabain. Sana mabalin Padasan nak nga ibabain. Abusta syaktiin durso ni tata nga mang sukat kan kuana. Inton barangay kan iska election. Isukit din timang perdikan niya. Ay, kita Siyempre, maamwanda kasinsin mo. Kalpasan na, mangloko iti taga ditoy. Sana mabalin Rosa. Iso Ket amom kaday nga dan pilik para kan kuana. Asino manan? Ni Elisa, wano Elizabeth. Ni Elisa nga anak ni Nana Masang di tadaya. Uy, tay baod. Uwan. Ngamin, gusing idi ubeng. Ada ng tulong kadakwada kat na opera. Napagdagkat damit lang, takin nga to agusing na. Madalat ta. Madlaw iti panagsauna. Ayam napinta sa balasang. Naggagot kan nagsingpag. Nadayaw pa'y ko Paburak launay nga iso ti arman ni kasinsin saryaw. Imbag ano kayat namat? Amang ano napili mat ni bayaw saryaw? Iso tinangimbaga kanyak nga ore asino ditan. Ore kano balo, basta saan pa ya bagatunay. Ore duling mununguko kunanan tupay. Ay, kas na. Uy, awan sa pulan lang kan Elizabeth. Ay, husto ka. Anya pailat sa pulan na ngay. Saan na makasara kitikas kan kwa na? Iso ano kayat na, yarumak pa ya. Tano dahiti lang daduma babalasang di tinagbugsutan. Ay, awan. Amang ano tilang agtaya ti amuda. Agtaya nga. Agitaya iti dakulab da, ano madanon di sweldo nila kayda. Anya? Sana pa nang ibaba kadakwada. Ken saan mo't kit di nga amin, ket
Kasta, ngam ano ti mapalpaliin ko dita. Ala, Anda ka dita nga awan sa baling aramid da, saan nga agpasiksi. Pag nanitoy, pag naijay. Agpadaya, agpalaot ka. Anda pa na iti agaratigit sa nakapikpik short da. ala. Anya kano daytan asasaw humdom. Agpaisumay. Sana pananguyaw na ito nga madilaw ko lang. Di da ko man mapanagsapol iti trabaho da, wano tumulong ka nagitinagan ka nakwada. Iso nga awan makunak ka ni Elizabeth. Kanayon nga umaway iti bangkag da. Mapanpay agiwayway iti kalding. Kan agpakan ka nagiti baboy da iti turod. Siyempre, awanan ni Kaaldo nga amada. Nilaangan na namasang kandua akakabsat ng agad-adal pay laeng. Iso layawak launay. Iso ti kayat kong arman ni kasinsin saryaw. Andan pangyarimakken ka, no magusto na ka, ken magusto. Ah, Tumulong ak iti kasarmaw kasinsin. nay. Agpaiso kasinsin mo ba? Wen, iso nga agsagana ka. Kadwaan da ka kintata nga mapanitibalay da. Diretsaw. Yarem danon da kan. Anya? Arami diti mabiit, no mabayag. Agpadamit lang, no talagang agkagasat kayo. Saan ko pa yung mata nakita? Makitam to. Kinawan danag. Nalaing ni tatang amang nyalbas siya wano mangyarem. Ta adon ti napagasawa na. Ah, sige man kasinsain. Kas itin ako na uray balo unungaw. Kas kadaduling di tang basta napintaas. Wen, awan makunam iti amukin ka. Kadagupan na iti babalasang ditoy. Iso ti perfect para ken ka. Asino ti kunam apangyariman ni Duming iti kasinsin na? Ni nga Rod Elizabeth nga anak ni Masang. Asos. Kaya tukit din day jay. Nang runakat man nagpili. Nya, pailat sa pulin na kini Elizabeth. Unmat kit di may salaang mati mapilaw. Tila kinabaad na. Ngam no saan nga agsasao, saan mo nga mo. Nga idi ubing kat guseng. Wen, ngamno siya kamaysa. Saan na ti pakapilawan ti lang ti tao, tinasken a pagibasaran. Ti kapatgan ket ti kinadalus, ken kinaimbag ti kaunggan na. Alakat, sige Ngam nakasagana nga tamot tanda di akasinsin ni Dumay nga mga asawa. Kaya't ko asawan, adda nga tamot la ornong naan. Anya tamok ngay. Mga nutong pal na ninto Duming taggastos. Agri-relakit din ni Rusa. Nerbyusak matan kasinsin dumay. Sila man gustain. Loko. Anya kumat pag nervyosam. Wen mait kasinsin. Easy ka lang. Ni tatang ti makaamaw. Pag naramiusam kumangay. Ay, jak man namaw. Agyaman naktanadanon ka, Elisa, nineng. Ay, nagpintasan na balasa. Mabalin ti dumanon, Elisa. Agyaman kami. Yaman kami, Elisa. Pay adyag sao. Nay, umal sa amag. Aqua, Elisa Balasang ka. May kami, takaya ti kasinsin ni Manong Muduming, ti makaasawa ditoy. Kat naginusto kayo, ay kat kasari na dagos. Wen, Elisa. Awan pagtanagam. Nasingpoy, kang nagagat to'y kasinsin ko. Akas mo't lang ka ni Duming. Awan mo't makunam kan Duming nga madugang kukat. Iso nga awan tao, ti pagbabawyam. Kasinsain. Mabalin ka de, Elisa Balasang ka.
May kari kami kare, Elisa, ading kaw. May hariah lang din ni Hasinsin yung kagawad duming. Ay, Mariusin. Kasinsen. Ay. Ay. Ay, ina yung hawan duming. Herman Gusting. Ah, Yung mapalin. Kaya tagsaw na makintot ni Manong. Kasinsen. Ay, kasinsin. Nakay, hirakam lang nagkita kung nakamaam mo. Nakpaimot gurado ng bagay. sana bali. Baliwan minto ti umay. Uwing no saan, isuntulangin ti agsubliwain. Oo, Elizabeth. Uray saan kami ito na sumurot ka ni tatang? Ay, Nakigtot kay Jagsaw kunam kasinsin. ay, uwin kasinsin. Ay, una yan. Namahagayakas day na. No ba at na nadlaw ko adagos akas lalim mati operasyon ni tingiwat na. Anyang ardita. No, saklamay sa awanan sa pulong kan Elisa. Kabisadok na diyang awain. Tilangot pa nagsauna ka, ti mapilaw ken ko na. Ngam at least maawatam. Ngam ibagagkan ka. Ore kas dyan na lang na jay. Ado, tag gusto ken ko na. Ken saan ka diya si kamot lang kinagko na. Nga uray anya ditan. Uray balo kas kada no nya pa ditang ibagbagam. Ay, ko. Ay, Ken kasi tinakunak, ado ti karibal mo. Dahil lang ti may bagak. Iso ano agkapoy-kapoy ka. ay, Hamangan no itangal da, kat mabati ka nakanganga. Uray, tano pintas ti pagsasaritaan. Saan ama ate yung ka nagiti daddo maababalasang di tinagbugsutan. ay, nagyaman na ta. Inaklon mo ti ayat ka. Nahinang ngamin ni hinamunnom. Tas, Elisa. Iso nga adada kasinsin dumay hinggan Chairman Gustay. Tad dumanon kami kumaan. Ay, I love you very much. kastakmat. Tas, Ay, 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 ninanang mo, Elisa. Anya ti kaya ta sa wanday toy. Apay nga arakupam ti anak ko lalaki. ay, nanang, makawanan na kami hangin hinayat kami. Ay, Sigurado ka nga ayatan na ka? Ang mga nulukon na kalaag. ay, Ada kayo matgayam, Chairman Gusteng. ay, kwa? Ay, ayatok ni Elisa bay. Adda kami ta, tulangan ay stay. Tulagan tayo kumanti kasarmay. Pagkasarin tayo dan masang. Apay kayat mo, nga danto pagkasarsaritaan ti anak mo ha? wala na. Sakti mang lugob ka ni kasinsin ka, nulukon na ti anak yaw. Kasarkit din! Kasara yun. Kasara ka yun. Nagtagtagay rin pa kamaran. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.